Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen BJP SI Hemalong Pirang Kiamai Kepa. St. Thomas English High School along Kecheng Siapong Science and Arts Exhibition Kepaman. Delay Police Station Kiparlo Angkang Chainong Kipon at Truck Kachingkoy. Kardam Adaba Beta Long Ben Regionality Mumpi, non Birta Angton Pen, Arju Ikha. Arunipai Inkoira Kitom Ani MP Kilik Angtar Kekang Kemisena Putak, Karbi Anglong Lapendi Mahasa or Radapan, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Tuliram Ronghang, Ahin Pen, Kachurolam take up a Jirbon Birta, Pirang Kepen, Birta Nang Pale. Horen Singh Bay Pensitami Karbi Anglong Lapendi Mahasa or Radatum BJP Asong along Kachirabdun Pen Ongdung Avot Pen Kepahai Duna Putak, Ning Aklong Pen Kachurupa Jirla Pen, Alanglia Kemang Pon Laki Articles 244A, Memorandum of Settlement Kapachun Pe Meji upon Pen Center Pen Direct Funding upon Claim PG Pusi Pinimate Arunipai Inkoira Priani Pirang Keang no Ningje. Sonakurise, credit goes to BJP Mitra Jonaprio Pradhan Mantri Narendra Modi Damaria Sabka Saath Sabka Vikas He Montroloi Aji Karbi Anglong or Dima Hasao Raje Kompaise Je Karbi Anglong or Dima Hasao Vikas Judi Lage Development Judi Lage Unnoti Judi Lage Hostapon Judi Lage Poriborton Judi Lage Narendra Modi Ohai Koribo Lagbo Narendra Modi Ohai Wita Koribo Lagbo Ye Sinta Sorsai Aji Karbi Anglong East Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hasao Raje Aji Sinta Sorsai Kori Aji Ohomor Bijon Kun Prothombarer Karone Karbi Anglong Prami highest percentage Kami Joyukto Karbi Anglong West Karbi Anglong Aru Dima Hasao Raijolo Antorik Dhonyabad Japon Korisu Jihetu Teulokor Ashirwad Aru Morom loi Anghotuke ei 3 nong Dipu totha Autonomous State ST Parliamentary Constituency পৰা Anghotuke থিয় কৰিলে আৰু মোৰ অনুভৱ সাংসদ হোৱাৰ পিছত এইটোৱে যে ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে ইলেকশ্যনৰ আগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো বিচাৰিছে ইলেকশ্যনৰ আগত সেইমতে আজি ফলাফল ঘোষণাৰ কৰাৰ পিছত BJP is Karbi Anglong Amay Puratan Teron Pentame Karbi Anglong Pendi Mahaso Arada Tumapan BJP along Kachirabdun Aputak Ning Aklong Pen Kachurupa Jirpon. Number 3 Difu SC Parliamentary Constituency Pen MP Kilik Angthek Vote Kalaka Ani Mate Adunipai Inkoira Kitom Ani BJP Asong Pen Kachitoidun Horen Singh Bay Ongdung Avot Pen Kehai Kidamtang Jangmia Chikloni Pai Greener Cap Ani Phase 2 along Kipadopon Number 3 Difu SC Parliamentary Constituency Pen BJP Asong Jakong Chiperang Si District Kithom Pen Kadoka Vilak Trokra Surisir Kebra Pharu Phora Plikebra Isi Avot Rat Atum Choklo Lasuang Bong Pen Horen Singh Bay Kilong Lak Thomra Suriner Kebra Isira Pharu Kithomra Crit Trok An Avot Chipalong Si Bangplia Candidate Atumapan Amahang Pachilang Pronglo প্ৰথমতে মই সমূহ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ৰাইজে মোক 2.5 লাখতকৈ অধিক ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে মই এই ক্ৰেডিটটো ৰাইজলৈ দিব বিচাৰিছোঁ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নীতি আদৰ্শ আমি ভেটি হিচাপে লৈ
মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটেৰে মই জয়যুক্ত হ'ব পাৰিছোঁ Halapu Congress candidate Biren Singh Ingti Sitami nona phong ki parliament along ang hoi chilong dun de derlo lason takthak si SDC candidate Holiram Terang Tami Rem dun tanlo halapu APSLC candidate John Ingti Katharta Rem dun derlo Sitami alang li party ki mi pen vote apai kilong dun ki thom angdeng ansi le dunlo SDC a song ki song barim lo sita nona phong kilik along ki jutsi angdeng ansi long dun det ason man derlo St. Thomas English High School hidipia long aruni phai engkoira priani ada porphar ner kepra achitim apor malompen exhibition ki padupon abeta phirang kepen berda nang pale Science lapen arts exhibition ki padupon lake hidipi lapen delai Howard High School anpen St. Thomas English High School along henlo ki biponcheng labangso exhibition St. Thomas English High School principal Reverend Justin Kurin pensi ingpu ponlo exhibition kang puwa mai long hidipi LDRB branch manager da chitong dun ang pada bangso chai mekalong delai lapen hidipi hawar ang kang kido high school laki Sertihun English School St. John School delai HS School Mirjeng School lapen prekja madim along pen bangso chai mekelang dun jiaphan chitong dun rinti exhibition along ki dengpon ingdeng pli lapen ingdeng kep kechali bom ausomar atum pensi paklang ponlo lapen exhibition along ki paklang pon laki pollution deforestation environmental global warming water filtration pen chenglok prekjam ason exhibition along paklang pon non malom so poraphan birta muington poiksana Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099-579-88-008 or 0789-61-69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
New Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mga piputot birtalong wangtulo. Delay Police Station ki parlo angkang aruni bhaing koirap ki thom ani ajo por bhai kep apor malom moiso killing along ihum chainong ki pon atrak kachingkoya beta phirang kepen katnyu sa sayamalong beta nang pale. Moiso killing arong asora tumpen ki thana tengke karju pater tok ahu truck license ta ave lapen chainong ki supply license ta ave pusi rong asora tumpen pachini. John Creed Roxy achai nong bukajan pensiki wana pen pochai si ke ponji puta karjo hut chithan puta rong asora tumpen pachini thu delai police atum truck kaching ko yati malong pali dunsi katuka biasai deng ponlo chai nong ki pona truck number laki AS02BC 2274 pusi pang theklo Amri MSC constituency ke parlo angkang aruni bhai engkoira pliani Amri High School along Amri KSA aro atumpen patirpi ponsi pining surihini rakri sirkep aningkan Amri hawar ari soi janga tumpan aruni bhai engkoira pliani karcho asai ke denga beta karni sa hemalong beta nang pale surihini rakri sirkep aningkan Amri hawar angkang risoi jang pangrumpet pen bang pharohini ratrok sikepra sirkep atum HSLC asat lang kitogdun ang bongpen bang pharo isira nerkep kep ratrok sia risoi jang atum sat lang chipa undunsi Amri High School lapen ang parta Amri hawar aphan nongmewanlo laswaningkan henlo sat lang ang theke onguchot pasi kep ang denga sat lang ki una tumaphan Amri KSA aro ahin pen karjo asai ke dengpon karjo asai long alvisar po aman pen KSA tiripi amai mai phu Samson teron Papangjang aluhi aman pen racing Hanse MPhil PSD KSA Hamren District Committee amai pu Bisnu teron KSA Hamren District Committee chunbang Prohanto teron AHSS amai phi Sami Binolin Phangchopi kachupa aluhi aman pen Amri KSS Jun amai pu Harlison Ronghi Amri High School a headmaster Dhiren Singh Amri Mojadar Moja Singh B Lemra headmaster Lokeswar Phangchop Lang Erdang High School headmaster Jiblar Maslai pen chenglok ki theki tinga tum chitong dunsi karjo amai ardi pidun ataba birda bangkila bonsi kangton poiklo tumi thakmi kuwang thu